Ti napalabas, kas taunay tiluksaw ni Criselda, idi dandani padungparal ni Chona. Gapuy ti dayta, si madiwa manen ken kuanat ti saem, aging kaanadanon ti aldaw, abis piras ti kasar dagiti dua. Kas taunay ti ragsak ni Chona, idinto takas taunay matiliday ni Victor. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela anapaulwan. Si iti barokong. Mami, kasla sana may nadawan ti ragsak ko. Gaputa, inton bigatan ti kasarmi kini Victor. Victor, tiyak kaya't dagiti agsasarono asin naay mo. Di mo ipakita kada kami. Kan kadagiti tattao akas la mapilpilitan ka ang mangikasar ka ni Chona. Awanan ti maramidam, Victor. Mayat ka man wanusahan. Ikalay sana kon. Gapo, taaddanton anak ta. Inton bigatan ti kalay sa da Victor ken Chona. Diyak ipalupos ngagbalin ang naragsak ni Chona. Masapol amarik na namat ti saam, akas iti mariklik nak asam. Awagak ni Leon. Bayatak ti servisyo na oray mano. Papapatay ko ni Victor. Iti mismo nga aldaw di kasarada. Wow! Nagpintas tinarkusan ng nga rubayan. Dito iti pakaangayan to ti reception ti kasarta. Talaga bong kagayam ti kasarta. Sigurado. Adulakit diti tumabuno. Wen, ta-welcome amin amayat nga umay. Pwera lang iti may sa at tawa kagurkurak. Ni Criselda, Naibagamon. orain imbitaram. Kat siguradok asaan nga umay. Tapay, iki anya arason, Victor. Gaputa kaslad adalakit di amaiwak-wak ti puris ti barukuna. Numasaksen na ti panagkalay sata. Wen gayam niya. Mayat nga rod no, imbitarak ni Criselda. Barang umay ito. Ano niya? Kaya't ko asaksyan na ti panagkalay sata. Barang no saan nanto na madairan ti sakit na barik nanak at agmauyong ton. Iha, napanan ni Berta. Papaigawan. Ada na ibaw na kankwan ha. Sa dino. Ije balay da Criselda. Ada lang pinaitulod ko. Anya ti pinaitulod mo kun kuana? Imbitasyon. Anya? Kaya't mo sawan. Nagbaliw ti panunot mo, iha. Kaya't mo matlaag at tumabuno ni Criselda iti kasaryo ka ni Victor. Wan, mami. Kaya't ko asaksyan na ti panagkasarami iti sigod ang nobyo na. Oh, tiyot na. Adalakit ni Sabali ang makagapo. No apaya kayat mo at tumabuno. Wan, okay, bagang manlangan kada kayo. Anya ti rason, iha? Kaya't ko amarik na ti saam. Kaya't ko masaktan iti husto ni Criselda. Saan ka kadipaylaan anapnag anang pasakit iti rignan?
Kaya't ko nga umukuok ti sa may ti barukong ni Griselda. Barang agtinag to na mauyong. Anya? Jonah, amom ka di ti sasawang. Sika ti imagaw, kalpasan na. Kaya't mo pa'y nga agmauyong ni Griselda gapo iti saem. No ang mauyong to ni Griselda, sigurado. Malipatan to mata ni Victor, gapo. Saan nanton akayat? Oh, saan ka pinadakkel tapno agbalin ka adakes unay? Jonah. Mami, please. Bayanda ko malangi ti kayat ko nga ramidan. Kayat ko pasakitan ni Griselda. Barang no agmauyong. Sana narumbang dagiti aramidon, iha. Isardeng munti mang pasakit itirig na ni Griselda. Wano, kayat yo? Tama ng danat, iti hard killer? Tapno patayon dalangan, mami? Anya? Kunakmat iha, saan ka pinadakkel tapno agbalin ka adakes unay? Tapno mo yo, mami. Uren no nagpaitulo da kiti imbitasyon kini Griselda. Awagak tupay. Kat ibagak, wano oray no ipagpakaasig tupay, nga atendaran na ti kasarmi kini Victor. Nalpas matlangan titulagan mi kinilyon. Impasigurado na ti panang patay na kini Victor inton bigat. Sigurado nga panesto ti lobong ni Jonah. Apaman amapugsat ti angas ti patpatig na alalaki. Kunak idin ken ka, Jonah. San kong ipalobos nga gragsak ka. Pagpalinak mat a miserable ti biyak mo. Ken ti agbalin to nga anak yo ken ni Victor. Anay, anya day tayo gigamam, anak. Imbitasyon iti kasarda Victor ken Jonah, tatang. Sino tinangtad? Ni Nana Berta katulong da Jonah. Di inkantong harap. Saan ko pa'y nga mo, tatang? No mapanak. Ken, sigurado. Masaktan at tulakit di. No may matangak ti panagkinaridan adwa iti altar. Pues, saan ka amapan? Diyak pa'y lang may baga, tatang. No mapanak to. Wano saan. Hello, Griselda? Naawat mo matlayang ti pinaipan ko ditang invitation? Wen, anya ti panggap mo, iti panangimbitar mo kanyak iti kasaryo. Awan! Kayat ko lang nga dakamot kumain ton kasarmi. O anya? Makaumay ka? Diyak saanak pa'y anak ka desisyon. No umayak po no saan. Please, Griselda, umay ka. Apay nga aramidam kanyak amin kagitoy, Jonah. Oh, makiapa kan sapay mat kanyak, ha? Diyak mauto pa panunutan. No apay apas pasakitan nak akastoy. Pasensya kan, no inagaw ko ni Victor. Dakdakkel namin nga dahil ti karbang kan kuana, ngabsi ka. Gaputa addan ton anak ni. Talaragsak ka nga tayo disidong na. Idinto ta siya, ti ayatan na. Aramidag ti amin nakabayla, Griselda. Tapno masurusuro na nga ayatan ni Victor.
gayam, ulag, karasan. Huston, di mon ulitin nga ibagakanyak ti kasta. Makauma ka? Di mo kayatan amangag, gapot agpay so. Sumardeng kan. Tikit di panunutam. Kat no umay kanto, matendar iti kasar mi ni Victor inton pikat wano saan. Amom, kayat ko amasaksiyam ti kasar mi. Apay, Griselda. Ada ka di mat naawat mo nga imbitasyon, anagapo ka ni Chona? Awan. Sika. Ada daawat mo? Ada. Iniyag ni Nana Berta katulong da. Anya. Ni kadityo natin ang paited wino ni Victor. Ni Chona. Tayo nawagan nakpay. Katimbaga na ti kalikagom na at tumabuno at iti kasarda. Mapangkanto nga ron. Jakab. Jakpay nakadesisyon. Saan ka mapan, Griselda? Sigurado ang masaktan kan tulaeng mapan ka. Isumat ti pampanunutak. Hello, Dominic. Dangdangan na ka di pailaan. Wan, Griselda. Ano niya ti kunam? Duatan to umapan. Anya? Saan? Diyak kahit timapan. Tamok ang masaktanak lang. Anya ka ta? Mapanak to nga ta? No damagam kanyak na saysayat no saan ka amapan. Iso ang agpanunot ka kuma, ana imbag. Victor, ada pa pananta. Sa dino, Chona. Mapantay di simpaan na pakaangayan ti kasarta. Anya ka titirami din tayo jay. Mapantalitaan dagiti madama amadik dekorasyon ni di simbaan. Anya? Mabalin na sigalat ng timapan. Nasaysayahan mo duwata. Sige, may langin. Kastaman ti kayat ko. Kayat ko nga kuy-kusog ta ka na yun. Nada pa pananti maysa, duwata amapan. Excited unay ni Chona iti kalaysa na kan Victor rinton bigat. Di na mo. Nga iti daytang aldaw anay tuding ti kasarda. Ket isumat isasangpay ti alawig iti biyag na. Nga iti kaano man. Di nantupulos malipatan. Kaputa iso ti aldaw apan nakagotas ni Victor. Wow! Nagpinta sa dekorasyon ti simbaan, Victor. Talaga napintas yun eh. Asino ka dagiti nagdekorar? Ada dagiti kinasarita ni Mami at inangdanan na. Katimulong mat da Jessa kani Badet. Agraman kini Linda. Apa yung nagsinay ka manan? Gaputa, maligip ko lang ti panagkasarmi kumakin ni Griselda. Hindi na ito simbahan. Gaya mo gayam ti Cora Paroko dito eh. Uwin, Jonah. Puuna yan. Tasaan ang natuloy ti kalay sa amin kumakin ni Griselda iti na ito simbahan. Saan mo nasawan day ta? Saan ang natuloy? Gaputa duwata ang agkasar. Datati agkasar, Victor.
Tati pa ng pasyaryo iti simbaan na pagkasaray nyo kan ni Victor inton bigat. Iha. Nagapimpintas ti panangarkos dahil di simbaan, dagiti kinasarita yung mami. Agasum tatimulong pa dabades, Jessa kan Linda. Talaga adala nga agdekorasyon dagi jay. Nang rona kadagiti dua ababalasang. Ta nabayagdan iti dayta simbaan. Nakaragragsa ka kunay, mami. Panagliknak. Agtatapawa ka dagiti ulap. Nalaos ti ragsak ko. Oo, ikaw na iha. Ang mga numasobra am ti agragsak. Matake ka. Ni mami. Saan nga tamat Madlaw ko, iha. Saan ang naragsak ni Victor? Siyempre, mapilpilit lang kami na mangikasar kanyak. Yun na, iha. Aramidam to kumaamin akabailam. Tapno maayat na kamatlaan ni Victor. Wan, mami. Madlaw ko. Ni pailang Griselda, ti ay ayatan na. Ngam saanan ang mabalin nga ayatan na pa ni Griselda, mami. Kaput hagasawa kami ton kini Victor. Victor, rapiin. Adda ka pa lang dito beranda. Umay maturog tan. Sana mabalin nagpuyat ta. Intong bigatan ti kasarta. Umula kalatan iti silita. Diyak may makaturok. Wes, dituyak pa lang aron sibay mo. Tamkem ka di. Ngagliba sa kita arabi. Diyak kaya tamariknak mo't tinarik na ni Griselda. Iti saan natuloy ti kasaryo. Iso nga, ureg puyat akon. No di ka maturog, sa anak mo't maturog. Umununa kalatan na maturog. Agdaragsan ka. Kat makapatakas kang katagpuyat. Kunak mat, agid dan tama pan maturog. Sige. Sige, tibakam mo. Please? Iwaksim ko man anaming pinsan ni Griselda dita panunot mo. Yun, anya ka ka di? Di mo kaya't ang may palagipkan ka ni Griselda? Talaga asan ko kumakayat? Ngam, gapot na mariknak. Akaslay sulat tati pong panunutan. Ibagbagakan kayo tahali patam ko man. Naon di atawin ti panagayan ayat may kini Griselda. Kaya mo meeting. Ket talaga da kami tagtagasat. Mabalin. Asan ada kayo tinayorit nga kasimpungalan, Victor? Iso please, lipatan mo, ha? Subadam ti ayat ko kan ka. Yun, masursuro kan tungata nga ayaten. Ikarikat at naramidan ti amin nakabalak. Tap na masursuro nak nga ayatan. Saan ko apulos aninam na mamapasamak amin da kitoy? Among, idi pailaan. Agayat akon kan ka. No masursuro ti ayat. Apay nga rod asaan mo na isuro ta pusom anagayat kini Dominic. Idinto tay ayat kang nakaunay. Oh, please. Santa ko man ngiraman ni Dominic iti saritaan ta. Kapilitan ngayon bagak. Nalaman ko. Kasi kamit lang tiyag ko na. Masursuro ti ayat. Akpay so. Yung apay nga rod asaan mo ana isuro ta pusom anagayat kini Dominic. Itilaksit nga gayan ayat kayo pa'y. Rabin, ngam, saan ko pa yamala titurong ko? Saan ang maikat iti panunot ko? Ti panagkasaran da Victor kan Chona inton bigat.
sino nga tamat na iti umawawag. Nimat gayang Dominic. Hello, Dominic. Pasensya ka no, nalakag ko titurog mo. Sana kami na makaturog. Isong inawagan ka. Tagyaman at simbungpat ka. Gabotag pada ta, Dominic. Saan ko matamaala titurog ko? Anya? Saan nga minamaikat iti panunod ko? Ti mapasamak akasar inton bigat. Agpada ta. Isumat yata iti panunod ko. Ngam, tumabono ka kadi. Iti kasar? Saan ko pahingan mo? Pingganak sita. Saan kalangin ang pan? Taamangan no di mong tumad lang may turan ti makita ang eksina intong bigat. Anya? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.